الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، أولا وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. ولما سئل الإمام العلي رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال: هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد أيها المسلمون، فإن خطبتنا اليوم إن شاء الله في هذا اليوم الطيب المبارك سوف يدور حول السعادة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهناك سؤال يطرح نفسه ويقول: متى تستكين؟ متى ستقر وتوفر السعادة في قلب المؤمن؟ إذا بمعنى متى السكينة تكون في قلب المؤمن؟ فهذا هو السؤال، سوف نحاول أن نجيب هذا السؤال إن شاء الله. مسيب جلب تدير بالإسلام باوين يتودي الله أوباجو senido wawdo mo ronkata mo mara nando mo mara dimmo o wiyetedo Allah tagudo e landaki en o landaki en kadi joddi dum don tun ko nema de mo wara en kadi o landota ko goto e meden si o wara en bay ko kanko jeyi en ko kanko andi ko addani en do wo ko fiye rewmo de o faala wo kadi o aritana en kadi o natta en ka makko kadi hara o landota ko goto kanko o landota ko hay e goto ko o watta kon o waɗay nde o faala eno o faalira. Amma non enen kala ko waɗuɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi a landitoyte fi muɗum yawmal qiyama. Landitotoɗo ma on non himo humpiti fi maɗa ɓuri hoore ma, on non woni ko hulɓini kon. Sa yehi ɗo ka laamu a suuɗay ɓe goɗɗum fi wata ɓe yi'u. Amma yeeso Allah subhanahu wa ta'ala woni alimun, ko kanko woni anduɗo bi zati sudur, hunde ko soomi kon ka nder ɓernde nder ton kanko andi hay hunde ala ko suuɗanimo. Hande noon yewtere menen ko nde yiiloto ko wiyete kon as-saada, malede. Ko honde tuma goɗɗo wonata hara o malama, yo Allah waɗi en fu meɗen en malaɓe. Kono karamo ko jon o wi wo lis-saadati thalathatu shurut, o mari sartiji tati. Si yehi ha ɗiɗo a wawiɗi heññude e ma, a dara yata woni ere hande kadi ka nder ɓernde ma hara hiɗa welti. Tanki a wawari timmingol ɗiɗo tati a wonata e tranquille, ñande be hiɗa jogi susi, hiɗa woni tristum, a wawata regilgol. فمن بين هذه الشروط أيها المسلمون عدم الحزن على ما فات، فهذا هو الشرط الأول. لماذا تحزن على ما قد فات؟ قد مدى وانتهى ولا ترجع إلى يوم القيامة. وصرتي أرانون ووتا أسونو كلا كونكو تواتا في إيهان كدي أرتتا في ونسونان تودا سنجتي مثلا paykum ma kun jangi hitande résultat ji din jonno yama ka fendane paykum kum pasari hendo da
paccina kum piya kum ha dande lakara wo landi hoore ma konko piyata kun ɗon wonay ha hande kay ɓenna joni ɓay a piyimo o feƴƴi o paasi a perdiri pay kunkum a soñji pay kunkum a soñji e hoore ma suno waɗugo gon kadi ngo yilditota ko few adamul husni ala ma fata feƴƴi mommen men ɓe ma kay woosi ndiyan hibbi ɗan nokkotako ko ya eto fi wata ɗan hibbu kono si yehi ha ɗan hibbi hande kadi lanni a wata ɗan nokkude joni a gerdi e pay kunkum hitande fop a wakkiliki a waɗi ko watte kon fof pay kunkum waɗi ko watte kon fof yehi haɓe joni toye résultat ɓe inni o feƴƴari few hendoɗa piyamo ha dande lakara kon ɗum changeata ma ɗum misal go soda téléwi molanangi ma téléphone addaka suudu yalta artoya tawa pay kunkum yetti télé on o fusimo ma o yetti téléphone on o ukkimo ka nder ndiyan o boni inna hande salla jaɓi en huwodiray hendoɗa piyamo ɗon tigi tigi on ha o jiɓo so tawi ko a woni ɓen makko ma ko a woni nene makko wo landi hoore ma ɗum ko honɗum woni ko changeata wonde changeata ko ya eto fi yeeso hande kadi hara télé on o bonitatake si goɗɗo aroyi etoɗa fi yeeso si téléphone go sodama har hande kadi on ɗon o ukkatake ka nder ndiyam kono wona nangu hullugol fi ko feƴƴi kon tawata wawata yiltitade hande kadi mano way was tawi joni goɗɗo innama ɗo joni nene makko baabe makko ɓeygu makko ɓiɗɗo makko moodi makko weldiɗɗo makko maayi o wulla ɗo ha o soñja jama fop ma fota e makko yo kaarijo so rani fatunde kara hango fankirta musidɗo jullo tedduɓe ha hande yi goɗɗo no wulli mayɗo ha mayɗo gartiri fi ɗum waɗari waɗata kadi seydina umar radiyallahu anhu ñande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fatino ɓay ɓeyni nelaɗo sa sallam gad maɗo o inni kala innuɗo la nelaɗo maayi mi taƴa e dande makko goto suusari wolde ɓay hiɓe andi so woli o waɗay konde seydina umar arno o inni man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan gad mat kala laatinoɗo he ko muhammadu rewata o hande muhammadu maayi wa man kana ya'budu llaha fa inna allaha hayyun la yamut si tawi noon ko allah goto rewata on ko duumiɗo e gurdan o mayata few o maraka o fuɗɗi o maraka o haaƴi ko duumiɗo e gurdan alhayyul qayyum on say o jangi aya qur'an on innaka mayyitun wa innahum mayyitun muhammadu andi ko a maayo ɓe fof maɓɓe kadi ko maayoɓe afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a joni si muhammadu maayi joni o yehi hande kadi o wonta e heferɓe faalaɗo e moɗo woyi wontu heferɓe yo andu ɗum lorrata allah hay e hunde si goɗɗo immike ɗo yehi makka yii ko woni wangade ka suudu kaaba ma ɗum a ndaari ka tele ko woni wangade kon a taway sa rewi allah rewani hoorema se wa rewari allah allah no wari ko rewamo ko ɗum ɗo woni adamul husni ala ma fat ta nangu e sunagol wulla fi ko feƴƴi e to hande kadi konko fuutorma ton hara ɗum ɗon kadi wattari ko ɗon portoɓen kamɓe erreur hun sikum waɗi ɗo nde wotere watta kono si ɓe ƴetti décision hande kadi goɗɗo rewtata ɗon hande kadi ko ɗum nela sallam maki la yuldahul mu'min fi juhurin marratain wata goɗɗo jaɓu yaare fiɗamo e nder gayka laabiji ɗiɗi si fiɗima nde wotere ta fattu mommen ɓe makay wo suma sumito ɗum ko e maafe ɓay ɗum ko ñande ɓe ko ɓeɗe fe amma ko lutti ko wona ya jaɓu kono so jettandi exemple yiga fayɓe ɓe o yeeɗo woɓɓe no jogoro fayɓe muɗum a sikkata ɓe koye keeci ma iwi ma hara koye reedu o sonnajo ɗo woni koye ɗum ko honɗum nafata luuboɗon ha dande lakara ko honɗum changeata ko waɗuno kon calculi ɗum ɗon ma ɗum jaka simi anduno mi waɗayno ɗum ɗo ɗum woltake si yehi ha erreur on waɗi ko yayno qaddara llahu wa ma sha'a faala allah ɗum ɗo on allah hoddirino ko bi waɗi ni mi toriki allah yo allah dandan no wata muɗum wattu kono ɗum ɗon on waɗi adamul husni ala ma fat wata nangu fi wullugol ko feƴƴi acca hande kadi fi ko arata kon ko ɗum si arabuɓe wi'ay wo laysal fata man yaqulu kana abi walakinna al fata man yaqulu ha ana za wo laatay ko wiyete ɓiɗɗo gorko aray ɗo mantoro baba e muɗum en he son anduno baben an son anduno ko hombo woni biro an son anduno ko honto mi wi'i la hay hunde nafata innu ko minni an wowlugo fima kon ko fewndi kon ko feƴƴi kon ɓennon ɓe waɗino tilka ummatun qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ɓen ko moftaji ɓe feƴƴinino tanji maɓɓe ɗin ɓe gollino ko maɓɓe kon an kadi ko honɗum wonɗa e gollude ko honɗum wowɗa wadde holli ko wowɗa kon ko allah ini hatu burhanakum in kuntum sadiqin an kadi addi ko wowɗa kon sai ko gonga wonɗa e haalude hada huwa shartu l awwal adamu lhusni ala ma fat والشرط الثاني عدم القلق على ما هو آت
ko wata hulu kadi fi ko woni arde kon ta ko honno mi worirta fi kundo konno mi heɓirta arsiki an o si chômage on kupama si ballal ngal kupama si mitiyel on kupama fi honno na juuɗe ma woni wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ko dow ga woni arsike ma on e kala konko foɗaɗa ni woɓɓe ɗo buy fewnɗo accino ɗanagol ene sim 2026 naati ɗo yoni ɓe kupay o chômage ka ɓe kupata ɓe kupay ngal ballal ka ɓe kupata na juuɗe ma woni ma pitaw si Allah accete taw ha 2026 hay geeto mo meɗen o wi'e yo Allah yaafomo wonyama waltina ko yawre a jara hiɗa yewde fi 2026 ɗa mari garanti a wuuray ha 2026 wonkimakin koye juuɗe Allah subhanahu wa taala woni ñande be ñande malakul mawti o darete nde laabi joyi hiɗa andi no gasa harana sina darande sakkitere nden ni hiɗa calculi ɗo hiɗa huli fi ko waɗoyta 2026 ala calcule ɗo ri est ce que taw min kami woni wolde ka hoore min mbarɗo si tawi Allah acci daylan e wonki ha mi tippoɗo ɓe julna ɗa calcule fi jango hadis o goyni wa isa amsayta fala tantaziri saba wa isa asbahata fala tantaziri lmasa wosi bimbi on tawima gollir bimbi was tawi kikiɗe tawatama si kikiɗe kadi tawima gollir kikiɗe was tawi bimbi tawatama kono a yiye goɗɗo no jooɗi ɗo joni himo maapiɗo fo yon fi 2026 2027 2030 ɓe waɗoyey ɗum ɗo laata ɗum maapiɗe gomɗin hunde wotere wondema pellet amma yata hara arsike ma on no lutti e hoore o adna ko fotta e gabbun zarra neɗɗo ma yata sina tuma nde arsike ma kon fop lanni few ko Allah winduno ko ñande heɓuɗa 120 jours balɗe temedere e nogay ka nder renga ɗum ɗon goɗɗo wawa ɗoytude goɗɗo wawa ɓeyde koye juuɗe Allah subhanahu wa taala woni mo wawi taƴude arsike mum ma ko hara 2026 arari arsike ma on wona e chômage yowi arsike ma on wona e ballal yowi arsike ma on wona e juuɗe goɗɗo woni wa fi samai koka kammu dow ga woni rizqukum arsikeji moɗon wama tu'aduna e dendangal ko foda ɗon Allah subhanahu wa taala o waɗata hay hunde ko tawatana ko hana waɗede kala ko Allah waɗi ko ɗum hana wala yaf'alu ljalilu illa aljamil Allah watta hay hunde sina ko laba yon non konko waɗanma ɗon hara welari wonki humma ko fewndo ɗon kono fewndo ɗon on ko ɗum woni ko moƴƴanma lutti sa yiyey nafoore nden ɗon ajilan aw ajilan neɓa ma yawa kono pellet ko ɗum woni ko moƴƴanma kon fewndo ɗon si Allah addi nawnare e ma nden no moƴƴanma fewndo ɗon no gasa bakkatuji ɗuuɗino e ma o adda kun soñdia hun ɗon fiya andi to Allah en fop hiɗen andi Allah no woodi en fop hiɗen andi kadi en wuuri e mayey kono tentini tuma neɗɗo on nawni si a nawni net ma a nawnirama fewnon kulol Allah ko woni e makon wona gotum so tawi hiɗa selli hiɗa ƴawra jolda tippo waɗa ko falɗa ko ɗum sinala sallam maki wo ni'matani mahbunun fihi kasiru min annas as-sihhatu wal faragh wo nemaji ɗiɗi yimɓe buyno weltini e majji ɓe andaɗin ko nemaji sina tuma nde Allah jaɓiti gokkunni tun e majji ko ɗon ɓe andata jaka yomiɗo jogino nema ko wiyete kon cellal e ko wiyete kon tan libre a naata e leer mo falɗa yalta leer mo falɗa woɓɓen toon si ɓe yaawi hurgo jaɗoma hurgo to soko ko ɓeɓe lando audience woɓɓe gon toon si ɗum ɗon soɓeji ɗin ɗiɗɗi yaltay ko ɓeɓe walle hara ko ɓe baransani ɓe pooɗa nde ɗen soɓeje si ɗi yalta annon ɗum no fapa yaha yaltina leer mo falɗa eno faliraɗa a yoɓanta ɗum ɗon facture Allah landakima facture a yoɓugo takkitoyɗa amma si yehi ha Allah jogitike ɗum ɗon o salike yalta a yehi galabtan ɗo hara ko kamɓe pooɗanma a yoɓa e facture on hande kadi conseil noon andata jakka yo harimiɗo e nema yo no wowata maapo fi ko woni arde kon maapo si a weltinayi on Allahjo addanayɗoma konko woni arde tawa no wirnanima a anda ko nde tuma arata ko honno kadi ardata adamul qalaq ala ma huwa qatil ala ma huwa atin wata maapo wata soñji hoorema fi ko woni arde kon maapo soñja hoorema si tawi an e addowo ɗum ɗon on hiɗo weldi ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko ini la in shakartum mi wondi si o yettilan e hoore ko mi waɗani on e nemaji ɗin allati la tuaddu wala tuhsa tawata ɗi wawata ko lima ɗi wawata ko moftade la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayo ko ɗum Allah wi so weeti bimbi a fini a tawi alhamdulillah hoore ala musude gite ala musude noppi ala musude ɗengal hunduko ala musude juuɗe ala musude woɓɓe si ɓe fini ko ɓe walle a fini tawi a yii yeeso ma woɓɓe yiyata a fini a tawi hiɗa nande woɓɓe ala nande a fini a tawi hiɗa wowlde woɓɓe ko mboɓoɓe a fini a tawi juuɗe maɗe no selli woɓɓe ko danguɓe woɓɓe ko boofoɓe a fini ɗiɗo fof inna alhamdulillah
mi yetti Allah allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Emba Allah mi weltanike ma hande kadi an on wurni to do la joni to do la wonki an kingi ruhu an bawo a warde lan mawmen be makay wo doyngol ko minya mayde ala ko woni risk buri danagol sa daniki haray ruhu o yalti o yahay dowga Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah waray few ngol ka dani da don simo faala non ko yawada finni ne dew go tuma ko iwri dowga kadi ko arti ko nati tika bandu si on say no on dina o fina non hande kadi si Allah no faala ma warde ko tongo jogi to ko en nakari dali no o finani jonnon sa fini inna Allah mi weltanike manani parce que da wawno la ronku de finni kon nemaji ko Allah nemini en kon ko Allah wi kon wa inta uddu ni'matallah la tuhsuha se limidi en wata andugol ko di jelu kono enen ko anduden nema ko mbudi tun ko si jawdi hebaaki de ngandi antigi hay hunde hebaari goddo no woda heba jawdi hara ko ni ukkoytamo nder yite jahannama goddo hino heba bibbe hara ko ben ukkoytamo goddo no heba gandal hara ko ngal ukkoytamo goddo no heba laamu hara ko ngu sujjitoytoma goddo no heba jaaw hara ko dum naadoytoma yite jahannama yimbe tatu hubbitiroytebe yite ngen yawmal qiyamah ko hombo yombo ko gando on o jangirano fi Allah o wajurano fi Allah e mardo jawdi on o itirano fi Allah e waddo jihad fi sabilillah o wadirano fi Allah ko be do hubbitiroyte yite ngen hagasa sinataybe no yite ngen yilte naade non hande kadi haray dum do nafi jonno ko fiidi piiji do bani adama wullata fi mudu nyande be ko dum do sonji wonki kin fo goddo nan tahi mo wulla do ne wadna satti woni yontere mi hebari hadis goto mo mi hunji mi hebari aya qur'an goto mo mi rewti mi hebari suratul goto ngol mi firi ayata goto no wullito dum do kulol makko ngol faw ko fi wata ballangal kupe kulongol faw ko fi wata somazon kupe fop ko do hakkile makko de yowi wata o yaltinde golle ko dum do pet mapinimo ko adduno mo kon e aduna ko Allah adirimo kon fi aduna on ga objectif ko addimo do kon dum haaju makko alay dum marsa il s'en fout haaju makko alay modum Allah le ko inni wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun mi addirari be yimbe do di jinnaaji garda do sina fi yobe rewam objectif goto pet ko fi rewmo o watti yeso don ko andi sonjay en ko mapinay en acce rewgol mo wayni ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun ta goto e mabbe de yoba joddi ko ta goto e mabbe gadi nyammina mi beson naki ko mi faala tun ko be rewan waqtuji din jowi jonno sida andi ko dum do adduma mokoba andudo ko dum do Allah tagirimo mokoba andudo pelleti muhabbi malakul maut nyande go bay deddere mayde dedday mo maya few mola mokoba andudo wonde ma pelleti o naata e gabru waqtuji jowi har hay goto juulaade e leer waqtuji joyi hay goto juulaka ka jamiu waqtuji jowi hay goto hebaari julde jama jumaaje jowi hay wotere o juulaari o do inna ko adduno la do ko fi de wasarande ko inna ko juldo fama sa yaqul li rabbihi yawmal qiyamah o do ko honno innoyta jowi makko so nangondiri e malakul maut bayle ko pellet ko kullu nafsin ko za'igatul maut kala wonki bay en fowde mari wonki wo pellet en fop meden kadi en meeday mayde landi don hoorema ko dogata jawra programme ji no dudi mi ala hettade ka bayanaji mi ala hettade jangoygol ko bayalla no jonnuma cellal so kupingal joni ko no wawda agollo e mi sikki on sehara ya hettoto ka sa fotti e malakul mawti joni mi sikki on sehara ya hettige ka qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum nde mayde nde wonden dogude kala ka danger woniri andude sa yeyi don amaya hida dogude iwrateren don Allah inni wa andude fa innahu mulaqikum on fotta e mayre hida jindude hinde jindude nyande gon waday pang de wotere pet o fotti e ciate hay on fottile si goddo etike ha o fotti e mayde haray lanni ha hande goddo inaka o maayi yilta gadi inna o maayare toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah on okko e battane mojo wa shartu thalith warida bima qasama Allah lak الشرط الثالث من شروط السعادة أولا عدم الحزن على ما فات وثانيا عدم القلق على ما هو آت والثالث والرضا بما قسم الله لك لو توفرت هذه الشروط الثلاثة فالسعادة ستستقر في قلب المؤمن إسرتي جدوتا تتبون والرضا كو يندي نرغل weltora kun arsiki hun kun Allah subhanahu wa ta'ala jonnuma ta wonu neddo miilaado kaarijo do ko menen woni gore ko menen ardiga ko no ndaari kanko wadi dum do hida andi konko wadi don ko honno hebiri hida andi ko honno Allah hasiboyto no yawmal qiyama ko fi honno ndaari juude maaden do wadi ni kolli ma ndi hino fota ko Allah yidiri dido di woniri ni ko non kadi bani adama ngo wadi o warafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin
me waɗi woɓɓe jow mon woɓɓe woni ley fof wawata fotugol ko non Allah subhanahu wa ta'ala on tagiri malaikaɓe ɓen hiɓe ɓurdi o ini jibril mikail asrafil malakul maut ɓeɗo woni patron ji ɗin o ƴetti malaikaɓe nayo wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya jeeta to ini ɓeɗo rondanele an arshi Allah arshi on ko ɓen ɗon jogitimo walla malaku jibril hoore malaika fof e nder annabaɓe 124 000 messager et prophète o ƴetti muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o ini ko ɗo ɓuri ɓe fof e nder ko Allah tagi kon fof min ladun adama ila yawmi an yarisa llahu l arda wa man alayha ha ñande aduna o fappo lanni o inni ko muhammadu oɗo ko hayru halqillahi kullihim ko ɗo ɓuri moƴƴude fof na goɗɗum o jonni ko non Allah faalira joni noon Allah an kadi o senda arsiken o inna an ko ɗo wonata ɗo a heɓata ɓuri ɗum ɗo sa ɗaɗɗi ɓuri ɗum ɗo tun a hersay a wirtoto momen ɓen ɓe makay moko ba ko ɗaɓɓata kaka surro woni ko o ɗaɓɓata sa ɗaɗɗi ɓuri ɗum ɗon tun a wirtoto goɗɗo no heɓa jawdi buyi o wirto goɗɗo ronka heɓude fuyi o surro sa surriki aduna ɗo a surroto lakara sa ɗaɗɗi ɓuri ɗum ɗon ɓuri ko Allah o windanma kon a wirtoto yondinor ɗum ɗon yetta Allah e dow ɗum ɗon o ɓerdenama e hoore ɗum ɗon kadi momen ko makara joni Allah okkore hunde ko waɗa barki hay si ɗuuɗa si waɗama barki nafede aduna nafama kadi lakara hunde kone ɗuuɗi o ko ɗuuɗi jawdi koni ɗuuɗi o koni ɗuuɗi si waɗa ka barki hay hunde nafata mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko deggi ko waɗa barki aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'mah ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد أيها المسلمون يقال في الشدة يقاس الصبر وفي النقاس يقاس العقل وفي المواقف يقاس البشر ɓawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala lawol ɗimmol karama ko jongo wi wa fi shidda ko sanga sattende ari yuqasu sabru wawata mesirde muñal goɗɗo ka sattende nden ari ɗon difficulté ji ɗin ari ɗon soñjaji ɗin ari ɗon ko ɗon wawata andude neɗɗo muññiɗo emo moƴƴa neɗɗo mo muññaki ko ɗon Allah ini inna allaha ma as-sabirin Allah no wondi e ɓen muññiɓe Allah wondata e neɗɗo sina aade moƴƴo si Allah non inni no wondi e moƴƴo etto an kadi wona on fi on wondu ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man kazama ghaizan kala o moɗuɗo tikkere wa huwa qadirun ala an yunfiza hara mo wawno yottade da'ahu llahu yawma alqiyama Allah noddoyte yawma alqiyamati ala ru'usil khalaiq hoore mbatu ko taga kon fof o inna kaarijo ɓi kaarijo hatta yukhayyirahu llahu min alhuri al-ayni ma sha'a Allah subina ma ɗon immorde hurul ayni yeru kala ko faalaɗa ƴetta sa wawi muññade sanga sattende hara non ko wiyete sattende kon hara foppo hino renti ɗo ko sattende ni a hiɗa renti ko sattende ni ɓe inna muñño inna mi muññori liwajhillah woni ko mi muññori kon o joni noon kaka sanga sattende ɗon yuqasu sabru andeten peesugol neɗɗo fof ko ha honto muñal makko ngal woni ɗo gandi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ni goɗɗo go yummirawo go ɓiɗɗo makko feƴƴinno o wullino foppo jeeji mo o ronki o yeyi noon kadi ka bobo on wattina toon kadi mo wulla ɗon kadi o anda nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo ay tarimo tawimo o ini mi torikema muñño nelaɗo on sa yummirawo ini tertolan ko ɓay ko heɓilan kon heɓarima ko ɗum si waɗi si eyi nelaɗo yomi muñño nelaɗo sallallahu alaihi wasallam accimo ɗon hucciti yimɓe fo inɗa andi ko hombo innuma ya muñño ɗo ko muhammadu rasulullah ko nelaɗo Allah on ni on sa wini hari mi andari o dogi o jokkiti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o ini nelaɗo mi muññike joni mi muññike nelaɗo maki la as-sabru inda sadamati l-ula ko wiyete muñal kon kaka tappande aranere premier choc kon kaari mayi nene mayi baba mayi ɓeygu mayi moodi mayi ɓiɗɗo mayi ka inna ɗon innaki san inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhas wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma har ko ngol kongol ɗo hikkinta ɗon hara na rondo piito ko non nafata a tampini ɓandu ma ɗum Allah landitoyto ma fi muɗum a soñji gite ɗen golli Allah soñji landitoyto ma fi muɗum a wulli a soñji wonkikin Allah landitoyto ma fi muɗum a dartoto woni koddoriye Allah on ko ɗum woni ko be mana joni a weltorari ko Allah waɗi gon ko ɗum woni rondo piito hande kadi watta den hakkille muɗum wo joni wa fi shidda yuqasu sabr
ko si sattende hewti anda ko honto muñal ngal heedi wo ɗiɗiyom wa finni qasu yuqasul aql ko si hewti ka discussion ka poɗodiral ko ɗon andatamo be ittiri hakkille muɗum si yewtere liɓama hakkunde batu ananimo be no wone waɗirde action ji réaction ji muɗum ni ko ɗon wata peesirde anda oɗo himo mari hakkille oɗo himo wala hakkille wa akhiran wa fil mawaqifi yuqasul bashar ko si yehi kadi ha hewti ka décision ji ɗin ƴetteteɗon ko ɗon andata ki e ki ko hombo woni hombo ko ɗon andata ɓiɓɓe worɓe ɓen ka ƴettugol décision ina mi ƴettiɗo kala ko yaltoyɗa mi ƴetti pokase on woko ɗon andata mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor en muñal sanga sattede mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor en hakkille sanga poɗodira mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on okku en ko wiyete kon tabitugol sanga hana tabitede mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala marɗo sattede yo Allah ittanmo kala nawɗo ma nawniraɗo yo Allah on sellimmo marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe fatiɓe julɓe ɓen fof yo Allah yaafoɓe nawnuɓe julɓe ɓen fof yo Allah on dikkimɓe marɓe ɓen fof yo Allah on reenuɓe ɓe maraɓe kadi fof yo Allah on okkorɓe yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinana en ka meɗen yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin yo Allah waɗu en lamateri fewni nunɗude hulori Allah تدنا بأرضي يا رب العالمين اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما بتوريك يا الله بيبي جولبه بن فوب يا الله فيونو يا الله فيونا نغي بيبي من هو لا الاسلام kala jogiiɓe soñjaaji e sohlaaji ka ɓiɓɓe yo Allah on ittanɓe kala jogiiɓe soñjaaji e sohlaaji ka galleeji ka golleeji yo Allah on ittu ɓe mawɓe men hikkiiɓe yeeso fof yo Allah on yaafoɓe enen kadi yo Allah wurno en fodde gurdano moƴƴane yo Allah ƴettito e ñande tawata ko laakaro moƴƴane nden ñande toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en wona ɓe sabno l'islam sakitora rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.